السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا في هردفتوتا خيّة إن شاء الله تعالى الرانتنا اللي أكما بيك متسينا أجايبا كبرديتي نسيني دي هادي فيديوتنا خيستي إن شاء الله تعالى سينا أجايبا تكان إسيني توكا سينا نبي الله موسى عليه السلام ربي غافتي مالجئتي ربي غافتي يا ربي نمني دابان هم ننقبن توكو أكامتي نما جبا هم ننقبرا هوري إسافو رجو دندية جئين سبحان الله نبي موسى عليه السلام ربي إسا غافي غافتشو دام بيكما كليم الله نما ربي دبسو دوبا كمتي نمني لافان توكو نما جباهم نكبر هوري إسا فرجو دنده جئي غافة نبي الله موسى عليه السلام سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى أكن جئيتي إسا ديبسي يا نبي الله حكمان اندلقو في وانين اندلقو وانين انسنجو خنا غافة غوتي اگر تاجئين سندورتي اوبليين وري چاينال خنيا فاريتاتن سبسكرايب إدو بالبلا خناس تقو هندگتنا يرو نبي الله موسى عليه السلام ربي إسا كسجئ غافتو ربين أكنا جئين يا نبي الله أكاتا اتدادبان جبار راهوري سافودتو يو أرغو فيتي بكانا سياجا جوتنا ديم غارا كنا دكي bakka gaarri san jiru bishaan akkanaati agarta gaafa gaara san dheyte achi taa'i waaniin an dalagu laali je'een subhaanallah rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nabiyallaa muusaa gaara kanatti erge gaara kanarraa bishaan bareedaa tokkootu burqa bishaan haalaan mi'aawu haalaan toluutu burqa nabiyallaa muusaan gaara sanitti dhiyaatee waan tahuu taa'u achi taa'ee laale osuma taa'ee ilaalaa jiruu nabiyallaa muusaan gurbaa tokko arke gurbaan kun fardaan deema gurbaan kun dheebotee bishaan dhuguudhaaf bakka san dhufe hoggaaniifi bishaan isaa dhugee fixe booda gurbaan kun boorsaa wahii achitti irraanfatee kute dhiise ammallee nabiyallaa muusaan alayhi salaam bakka san taa'ee ilaaluu hin dhiifne achuma taa'ee waan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dalaguuf taa'u laalaa jira osuma nabiyallaa muusaan achi taa'ee ilaalaa jiruu gurbaan tokko kan horii eegu miskiinni wahii tokko bishaan dhuguudhaaf dhufe yeroonii fi horii isaa bakka bishaanitti dhaabee ifiif iddoo bishaanii dhaqee dhugu akkuma achi garagaletti boorsaa tokko arke gurbaan horii eegu kun yeroo boorsaa argu nama firraa lallaale eega nama firraa laale booda boorsaa kana waan keessa jiraa banee laale wanni boorsaa kana keessa jiraa dahaba hedduudha maallaqa dahabaa ka gaafa sanii hedduutu jira gurbaan kun haalan gammade yeroo inni boorsaa san fudhatee deemu nabiyallaa muusaa malee namni tokko isa agarre ammallee dullacha tokkotu deemaa dhufe osuma nabiyallaa muusaan achi taa'u dullachi kun bishaan dhuguudhaaf iddoo bishaan irraa maddan kanarraa bishaan waraabbachaa jira yeroo inni bishaan kana waraabbatee dhugee niin deema ji'u gurbaan reefu boorsaa asitti irraanfate san fiigaa dhufe ni gaafate dullacha kana boorsaa tokko kaniin asitti dhiise agartee jirtaa je'een dullachi hin agarre jechuudhaan gurbatti hime gurbaan dullacha amanuu dadhabee dullacha gartee bishaan dhuguudhaaf dhufe kana sii boorsaa fuudhe jechuudhaan isa ajjeese nabiyallaa muusaan alayhi salaam ammallee bakkuma san taa'ee daawwachaa jira nabiyallaa muusaan alayhi salaam waan arke tanarraa hedduu ajaa'ibsiifate rabbiin akkana je'een yaa rabbi walqixxummaan isa jirti waan tana keessa gurbaan horii eegu maallaqa hate kafardaan deemu dullacha ajjeese dullacha qulqulluu ajjeese mee walqixxummaan bakka tana keessa isa jirtii je'een rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nabiyallaa muusaadhaan akkana je'een yaa nabiyallah gurbaan gartee dullacha ajjeese kun dullachaatu abbaa isaa ajjeese gaafa inni xiqqaadhaa je'een gurbaan ammoo maallaqa fudhatee deeme san abbaa gurbaa fardaan deemuu kanaatu abbaa mucaa re'ee eeguu ka maallaqa fudhatee san ama 25 daleysiifatee osoo humaan kanniniif alatti gaxariyee je'een gurbaan ammoo gartee dullacha ajjeese kun bakka abbaa isaa ka abbaa isaa ajjeesan san kafalate ammoo gurbaan horii eegu ka maallaqa arkate kun gaafa abbaa isaa ama 25 daleysan san ka horiin kanniniif saniin deebiseef je'een subhaanallah nabiyallaa muusaan ni ajaa'ibsiifate hedduu dinqisiifate subhaanaka yaa rabbi yaa rabbii kiyya qulqulloyte yaa rabbii kiyya suma walqixxeeysaan je'een akkasitti hedduu dinqisiifate nabiyallaa muusaan
namni gartee gaafa daa'imaa zallamame gurbaa gartee fardaan deemu kana gurbaa fardaan deemu kana abbaa isaa dullacha gartee inni ajjeese kanaatu ajjeese gurbaa kaan ammoo ka maallaqa fudhate abbaa gurbaa farda oofuu kanaatu maallaqa abbaa isaa ama 25 kadaleessifate san hin kanniniifi saniifiin deebiseefi jee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akkasitti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa haqa hundaatu karaa abbaa deebise viidiyoon tun akka isin ajaa'ibsiifte abdiin qaba like share fi subscribe godhuu hin dagatinaa haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh حياتي مع الله أجمل مع الله تحلو الحياة وقلبي إليه تبتل صياما دعاء الصلاة dabalata viidiyoo kana argachuudhaaf chaanala keenya subscribe godhaa وقلبي